Nonsia abogana de simama ya mobibia jo amakwaba. De ba Ahenkan 93.3 FM Sabraso sama wodo na dai. SCC ena yede ebaba somo sanwumre nonsia Ahenkan Kasiebo na de obetie abi ene se. Attorney General na fe wasofo wohwe eye atentene so metre Minister for Justice atemu asam so ononyamfo Godfred Yabu Adame dia todwa ye wokache kanema pene John Dramani Mahama se nensema wodo wakasa dia fa eye atemuafo ho no wonka na nuntum na wakire mu pa abusuafo wo ensamfofro enso emu no orura John Dramani Mahama dia todwa kire mu se public pressure eye Ghana man pen na dagwa kufu adehye ho boso babo ho ban no wose ye hwehwa ye hunu na hefa ene hye wakire na sim card ya ene na watwe mu na won mu block na nam so ema NCA for dia bambo te wo mo chesa nye wo mo epe na wo mo block sim card na emom no e telcosfo na wo ayesa sim card registration wa enam so bi amopanyini ba ko so aba na manyosem okasa che na adwene enso dia todwa kire mu se NCA for 77 prabia so muni buo emfa magana fo Achemu dadwa di forma ya wonomo Prim Central Municipal Assembly ene wonomo ne central fo atwetwe nkomo na yebetemu nkiremu pa yademo ebekwa kopiemu ewo achem achiase mesino esusu emu amanebo ese kan se wonomo aya bambofo onsa sonkrofo bi mu a wosusu se eye project bi abeboa ama ene nsuo wa ya dindindin yi abesoma da saman womo akose no na omaso ayehye yademu nkiremu eba esam weni afoforo bi ananwumre yakekese ne boaboa no dia free kwadwa pel newsroom yaba betina mami ekuya Frakoma Studios obatampa yebedwam ediama sanwumre nonsia Ahenkan Kasiebo na wodi ye chabe Fontaine no so YouTube Ahenkan 93.3 FM subscribe bo adoma no so adoma no ebeba wonka ye Facebook ye dedem Ahenkan 93.3 FM fa comment nugu o share na wonua so enya bi ehwe wadwenkyere kro na obetimi dia fa SMS dia brain 0594841044 0594841044 na boafo wonomato sikagu ye so ODI Electronics eba no home appliances na kachi na obenya papa afa Jubilee Hospital so eboa Alhaji Hankuri Enterprise wotonto provisions eye papa enafe Bempoma Plaza Hotel aso na sene sanso ena Dwumo Herbal Center akwa endu ahodo abeboa ma ni padua so ate aponyina no na kache ene akwaje enso ede afri mawrefi esa Ahenkan 93.3 FM aba ede amawo enti wose wadwaton de no enkabo bia wo bia no fa bedan no no fanto enframam emma wo sade be aso betimi enya so emfaso Ahenkan fa wo te yanka nwumre yi ayeme akosuya adepa dumasmene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mukan afa information centers eto Kasiebo no apete live ene didi sui Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibebia Anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia online radio ewo Asanteman temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Juwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center o Yausero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum dia yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode Waye Boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asani Kosiewa ewa Kosiewa Krum Osono Information Center ewa Achim Esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyamene Hine Information Center wachim Ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Nida Sonia Rade Prince of Peace ewa Strasi Somoa Herbal Information Center so som se twetwe ewo Achim dan Intiamwa Junction Peace
Peace Information Center Wakokobe. Eno Sewa Information Center ewa Achim Enyinase. Kusam Information Center Achim Achiasi. Keka no krobo eya Adom Information Center. Peace Infobiz Watakrasi. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Jinanko Jama North. Chidom Information Center ewo Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center. Goka. Sumnyame Information Center eya Chirimenken. Nyankuma Ase eya Nanapia Information Center. Dai Kingdom Come a Police Zevo. Asioko Jama no Bono Mantemu eya Tuapa Information Center. Afe adeshima madie ti wo Abia Fontaine so Facebook live Ahenkan 93.3 FM okwa wada romani die no obu okwa asan brasem like comment na wa share ama foforo so etimi anya bi enso ahwe wo YouTube Ahenkan 93.3 FM also duru wono ma na subscribe na beka yabusu akonu abo ye pa ba di dwumade sonko wa waso bi ade tu mu Abia Fontaine so ape na wanya enkaibo enso ewo fidie no eso www.ahenkanfmonline.com afe abusuafo ensam na mu nkyeremu enie yes ensam no ase e de free ankane Ghana man panyini esrem sajata bari bamboy de se konkono owura John Dramani Mahama akache opanyini no e de ensam awdo de atodwa e kyerem se nana adodan kwa akufo de se Ghana fo ebeka ya wa bra eye Ghana fo eje tumi e de free wono owura John Dramani Mahama nsam e de ma no nana dan kwa akufo ado se wonhwe no mbu oman no o afimpi no eni du enso emu no wa bra oje asimpie ni apaso a wo so akoframamu a wo swai na afe wadi ne dwumadie sama mpanyin no na nado dan kwa gufa de nsa eto ne boso ka kire Ghana fo nyina se oman yi obe na afam die bia so oman na japade awodo a ewo oman mu nyina no obe so baba wo ban ne wahwe se Ghana wode ye kwa kopiem oboshe asase no eso na sa aboshe ya wo hye ye ena owura John Dramani Mahama anka ne Ghana man panyin kire mu se wei ensama panyin ne ka ye nyina no sabe mpadu asasa abia no de atrota kire man de to nanum ena de to nsempewa ene enkomodewa ede to Ghana fo etirimo se o meba be ko ede etia kitaje dwum de kankan praye o mba be bo man na japade oban owura John Dramani Mahama che sansam na maye na na dan kwa kufa de kan ni nyina no ba kokrampo eni wono ma na eye no kore wo se empempem no ekazei MPP aban ana na dan kwa kufa de animu kan Dr. Alhaji Mahmud Bawumia bo na chidom wono ma du oman hwam bo pa o ma japade awodo sika awodo ajasaban afa ne nsem ne nyina chi watima fa nya japade bia afa ma my koko Ghana ewi akire krampo kitaje dwumde kankan prayer so be ko atia eno so kura wato nsom se twon achas wacha se ha dwene ye pa wode nsem wei ekoto dwa wabra na eye ahemfo atotodro ne ntina kukuda momo fra mantamu wonum abo eye edwa tada ana eye asogiri yam festival wonum ade ahyehyɛ so eno ase ena kyese eye akora mekire owura John Dramani Mahama kopie mu a wode sansem we nyina enso ede to eye edwa. As I said recently, I want to assure all Ghanaians that the next NDC administration, as I've recently said, will revisit the matter of Article 71 emoluments, especially the issue of ex gratia payments and the size of government, to cut down on expenditure as a way of protecting our scarce resources. Ghana is the only country we have. We must therefore work hard and do all we can to protect it from abuse from whichever quarters that may come. Ladies and gentlemen, this government, the NPP government, has completely lost control of the fight against corruption. President Akufo-Addo, in his inaugural address, promised to protect the public purse. Today, even that public purse cannot be found. And this no say public purse no ayira ye hu ba bi akwa just adwene pa wei esrem se jata bale bambo de se konkron anka ne Ghana ma panyin owura John Dramani Mahama na wote ne nka no na akora de sansem we atu dwa awie no amana so wa na oto aso na odi bi piece say wo se asem bi safo bia asem bi pono na eno enti no wo ka na watumre enso akire sia wo se auditor report ai ba bontere so 2021 die ya sisi am no gazeda so da power so a eni ensem twerafo atwetwedo ne ani nte wo Ghana ha obia so ma na ja otitibiwi acha se ha dwene power chese so wura mu na hu se ampa aban yi dream die kanka ne proye wo de ne ho foli mu pa wo no so betu ase no acha se wo se age ensemu
The revelations in the Auditor General's report for 2021 is simply a microcosm of the real extent of the seeming institutionalization of corruption under this administration. I'm glad that you're using this festival to draw attention to this important national issue that requires the support of all citizens to address. The economic hardship in Ghana today is unbearable. Cost of living has increased. Adesmama eni awuti ye eye ankane Ghana man panyini Owura John Dramani Mahama wo eye asogiri yam festival jumedie ase ena odin semwe eto edwa abusua ya to anwumre no nsia Ahenkan Kasiebo no so na Attorney General and the Minister for Justice Owura Godfred Yabo Adame dia todwa ya wo ka chekane mampene John Dramani Mahama se ninsem ya nanu da obeka de fa judge fo ho no wo yi na no pa na wontie na nsem wo mampeni da John Dramani Mahama ebe kire se Ghana ha Supreme Court a judge fo no yade a niama wo mu ye wo ho no nsem fatanti wo ma se wo manu anyam pa na eno na Owura Godfred Yabo Adame a kire se mampeni da John Dramani Mahama won kana no ntum won kana no pa do esan se eniama wodu Supreme Court judge for no ye no eyenema papa enti eni kwanse wono so de fi ba bia eso de fi ni demo efro de fi ni fie ebeja simpie na paso ekacha Ghana fo ese Supreme Court judge for no wo mo ase wo mo no anyam onu mo na ase wo ya ase wo mo no anyam esan sama wo kan de fa Supreme Court judge for no wo se wo mo no anyam enti Owura eya Godfred Yabo Adame dia todwa ya wo cha se wo ntena ho mama mpeni da John Dramani Mahama srem se jata mama sei eya Supreme Court judge for no enu anyam na okane nsem nyina da ewa bra na Ghana Bar Association for one mo ade annual conference bi hye so ewa Framantemu ho. Mr. President, the judiciary has shown consistently that it is the last line of defense for our country. Closely examined, one will notice that the source of the former president's unjustified attacks on the judiciary is the unanimous dismissal by the Supreme Court of his rather porous election petition, which indeed, in my respectful view, was dead on arrival and bound to be dismissed by any court where it is sought in the country. It ought to be understood that it is the duty of the court to administer justice based on sympathy or affection. I observed with even greater worry that the former president, who is a non-lawyer, made this comment at a meeting of the legal committee of his political party. None of the lawyers raised a finger to contest the wrong and dangerous propaganda by the former president. By their silence, they became abettors of the propagation of hate against the judiciary. I find it worrying because lawyers ought to be the loudest and strongest defenders of the independence, integrity, and importance of the judiciary rather than serving as tools for its destruction. Mr. President, it has taken decades, arguably over a century, to build the integrity of Ghana's judiciary. Let us not condone the imprudent actions of citizens to destroy it through baseless attacks. We must be proud of our legal service. Abusia Owura Godfred Yabo Adame sa so to aso bi on be pie so wo kire se ebeye ya nungwase pa se nipa sabia ba no aban mu dibire bi a wodi bi me kire mampeni da John Dramani Mahama fiti assemblyman ebepe mampeni dibire no so afi ono kura mpo no eba ne se emra nim a wonim bia de fa emra eho na oba begina simpie ni apaso beka ensam dia fa ajaje fo ensam fata kura odi to so bia ma wo kire se ensam wanyina da wo kan dia fa mampeni da Dramani Mahama no enya se wo tan no anase bibinti anase bia wonom opposition ti no wo ka bibi se na be Ghana fo be ho se ensam mampeni da John Dramani Mahama e kan enya no kre na mom no no ka te se wo bia wonim emra na wote emra ase. It was thus with great dismay and embarrassment that I heard a person who has occupied the highest office of state, former President John Mahama, recently launched an unwarranted attack on the integrity of Ghana's judiciary. And I observed that this was really the latest installment of systematic and caustic attacks on our court by the former president, albeit unjustified. I am compelled to comment on same in this address because they border on the security of the state and constitute a deliberate pattern of conduct aimed at undermining the independence of the judiciary, an arm of government whose autonomy is crucial to its proper functioning. Such conduct is clearly deplorable, coming from one who has occupied the highest office of president and aspires again to that office. At this moment, it is important for all to note that
that I express this sentiment not because I stand in opposition to former President Mahama as a politician. My dismay is founded more on the fact that I'm a lawyer, and every lawyer ought to be concerned about these kinds of views expressed by a political leader in this country. It will be a sore omission if I fail to recognize that there have been other leaders of the political party to which the former president belongs. Abusia eni ayeti ayi ya Attorney General na Afe Minister for Justice Owura Godfred Yabua Dame. Yatwa anwumra nonsia Ahenkan Kasiebo no so ede ama wa Ahenkan aduokono miensa achiripo miensa kasabdie tetrete eso na wo eye ensamfoforo enzo emu ono epepe dia Ghana for do na wonma pa lai papa ajese enya agro ebinim chiaso omo esem kada wonomo akoto awuja omutimi so ede ye adwumadi awodo timidi twa omasum ye koso awodo de kwa be fontenta so do omudwumadi eboa wonomo eyade se aso mo na hwe gitawde adwumadi so National Communication Authority for omo so omo se yatwa mu se tei atese adaya omo se o man link omo sem card na magana card nti eti Ghana fo bi ni mani na watwini mu na tese enya agro ne na wiye ni nyina no Ghana fo bi pa lai na opanyini ba ko eba no Ghana manyosem a odi mu tintima pa eye Owura Bernard Mona wakasa wade atudwa etremu ese wadwene ho a wantiase ne watiase nso a wonwene ho esanse eye aban yi pese tenchena che ofakoti kwaso na otete Ghana fo de bi ni mabrabo a yese eye awrewusam pa ose yete wono ma na aban so wade digitalization ade aba ene yede data ne ade nyina kwa ba fontenta so ogidi ese no betimi aboa ama no matimi atotodin ose Ghana fo se yo ene eye a Ghana fo nyina agi atum ya je saji she wedi tumu awieye na afei aban ne se opese wo link Ghana card ede ma yesem card a afei gi so sa akoto santre tententi kodi santre so oh atese enya agro atete ni atepu abekukom ene ade ansakro na wo sim card watimi link ama Ghana card no ene wo chaso wotune ho awonte ase na ne digital no ye de baase ye de ba be ye dey enya no ase ye fa be fun details na pa kunkro ene eye NCA fo mo consult eye National Identification Authority fo na ja mo dide test ni ade ekanu anu no na obi anwa dwuri se fom na sisi eye gisa amanfo akoto santre ni ade ni atepu we de wo so wodune ho awonte ase enu nti osre dom keto a wamla se bedafie so ane mo mmoten omunyina pinti mo aposo aboso a emu odene no mo fanta Ghana fuachi na sa sim card registration na sisi anwasem aye yo ewo mani mu no omo koma Ghana fo se da be betimi aboa ma sa nhye we no yetimi ehun se de besimi atoto nioma wo se eyade se eye telecommunication companies fo mo kura poi mo na mo de beto abontene mo ne eye National Communication Authority fo de beto monte so yade nhye bia ba yade abe fontentan app bi kura mpo abaso etunya download o obetimi a link ni ade yese no se challenge se wom nya de ketwa afi kura mo sa de baye mo sha asia foforo no enam so de hia no se wa boss star 400 ash star 400 ashi onya bo wia no register ho ye no wie ya mo sa se chenchira che gisi ya san so ekọ eye te ekosufoi one office ansa ne atimi akọ final eye registration and osi we nyinala net star 400 ash no mo de be ye den fa so ben party true na wo so edo che se odwene ho awonte ase sa adwumade na SB enso ekoso eno na wo che se ekoba se sim card ye na amanfo ase a National Communication Authority for block no wo se be ma yaudie dodo na ba hye Ghana fo bi ni mu a anasem na sipo ba hye Ghana fo bi ni mu emna ase a wa hwe ade besie no enya ade ketwa. The minority should vow to defend the people of Ghana. This useless re-registration exercise in an era obia enim say yako digitization. Na me mako register my SIM card. Mako me Ghana card. Mo ba catch them say I should link my Ghana card to my SIM card. Inti mama me star 404 hash. Na ma follow me the Ghana card details nya adi ashemu ewie. Na mo say I should move from baby me wano na me call a private company na omonko fa the details of my biometrics.
Now, in its first place, defeat Nyamoka said digitization and synchronization. Once I'm registered my Ghana card, when you now on my capture, even took my iris mini. So as soon as I link my Ghana card via your text messages, you are supposed to have all the features. I provided it to the NIA. Why must I go to the private company to go and do that? NIA, NCA are all state institutions. It is a NCA app information via FMH. All they can do is to click and link up with the NIA. Bingo, no Marco. My initial registration, you have cut me off. Where your penny back Ghana man yourself, what do you want in my pa? Ban pese muso ya de Kasiebo is a political analyst. Ora Bernard Mona and I was telling Kano. Wamana so one watch him say, oh, who is say, as you are more kita with dear Jimmy dear so my cocoa Ganamia, Nekrabata National Communication Authority for, and a national identification authority for. One more Osha mon unit a year 777 yen animal for one more. Omo a year in Crasian no ehun. As a commodino on more pass halfway when in Bra Bebu or Crab network in New into Bregish or Munya Bakumase and as a cafro, this omoba a year crocasiemu and son of Matimi Abba Sa Linky and Naso Cra as in Tiadia Yatum and Tiamo for Chiromusika Nucrum now sounds to do with Sabe Bomuno 77 predators or Pain say or when say yen yanum are more and Gracia Dron one by fire mupa nunti Ekabeya and Casomia said Media Suno one of Sanguin a beam. Some people in some rural communities, Omogana cars are cars na irano. There is no police station closer. Okofi Zupri 80s at the border with French in Namvili. Zupri to Nadoli. One say yeah, you have to take a car to Namvili. Now the car batapo. And now the car bedru Sankana. Well, first I have to car akodru Keleo before you can then get a road to go to Nadoli. That is the time somebody will have to move all this while to go to Nadoli. Say me Kope police station to now get a police extract and start looking for the NIA people. You forgot to say you are doing the things as if yet a capital city, and so you are blocking me, so you have blocked me, so what? As for me, I've said that but when you are a government that is responsible and responsive to the people, you will not take these kind of measures. To TM Crony Biatim say yes, Nadoli ne why hey it's the way a political analyst Wabeng Kana Manyosemu. And you dimiti mapa when you couldn't be one so what in one for kakra Ora Bernard Mona and I was telling Kano. Now I wish you say some okay no crew. And be more brepa sama Bernard Mona can sebi predia sakafrachu nyansani nim die wom papa because who the star 400 ash dia ba I say on fire data faso ya the faso we are still mensa ko office and sa 400 as no mo de be ye den fa so be na na wo so mon kan kire yen mon kan kire yen nim de be na na wo so etu etiete ka mon kan je se nyina yen kon na me sa ha me ho sa akwobubo we nyina data we de me Ghana card bibia de amamo awie mo sa se men san kom office wo nim de be na wom ye nim de be na wom anu o ka enu abi mom wo nkura se onim be o mo bre o mo obefa ka Kronkro bobo su se obonkro be se miensa ansanu aburo miensa ansanu waduru baabi a obe ne sabetimi aka bi a Ghana card se wan ade amoya no nye o ade amoya no enye chenchina ache no enye ade nye vanto base Ghana na aduane akwan Ghana nye dia at once by force Ghana na nye dia yenye ne ya Ghana na nye dia ana wan ya ana wan ya dia akwan wan ana dia akwan wan aba Ghana na nye dia ye de kwan oh yes ya kwade geta na nti ye ma yenwa kire sei mu ayi Ghana card office mu bie ma ne mbembe nkurase fo no because this am office and I think say wo ayi pe district capital pe na mimi kro mba bia sei ondru capital na ni bra wa brem transportation kwa nya de ketwa Ghana card nti wase na nya de ketwa obi be ka se ye se ase ne de ko mo aso ye se ase no kro bia ne de ko so ko ye eno se nya kro bia so ID card no Ghana card na kro bia so ne de ko ye si aboabo mani a percent ade amamu eno u ka se no ya de ketwa asena la ya kwakọ disuo utanyi ye obe said enafu aba miensa na nan ono obe de didi ebi kwada ho enso still kro mo sanka won be u ka se ya de ketwa ebi su kra ye edin a didi ankasa wode ma wo mo no no masesa no eti ani se so asa be for ha fufuro mu asa ne saka masa mu pra nkrofo ka kire mu pra nkrofo obi anka njam se sa na mo ye ni nyo eye kama eye good ba ye nya to boase ye
Ghana ne mfa ko bia ye dia ye timme ne wo ye nya ye dia eti yesu ye ka bia ya momfa na moma ye bre dodo aba chamai wucha me simu atwam no aka no twam na me na ase mfa ho to me dia me dia maye me dia me kan see no tran ye so onya waso be si because to me ne ni e ho to me no mo no say ane almost say at once by four almost say ane ti odia miawani wa wo bre no kafra miawani na ye wa ni nyina tigana ha yanko akosia Abusia ya to anwumre no nsia kan kase no so na odi eche wa be fontinta no so Facebook Ahenkan 93.3 FM fa comment ni go share na wonua so enya bi enhwe YouTube ye de Ahenkan 93.3 FM subscribe na bo adoma no so adoma no be bo won ka ye wadwe nkyira krora also chira wadwe fa 0594841044 0594841044 fe ya to aso na sim card re-registration ya ye stress ya nkwa linki ye ba so ya enne na wotu atwam yi wo mo sha sese wo mo twitwa amanfo card wo mo block ne ebu onom a ekura wa utimi fa nya ko na momo bi frɛ wa ebeba we ya wa look obi frɛ wa ebeba na eno enna amanfo bebre na ene won mo bo NCF achi papa ena NCF ena NCF nam so Emma Director Adima Legal Affairs Ewa National Communications Authority NCA Dr. Poku Edusei odi atudwa ya watch say wo montra ho enye sa so bo wa nyina die fa blocking sim card a won mo blocking no wo mo nje sa so bo we mfa nto wo mo ho so esan say enye wo mo ena edi ho dwuma na watch na watch say sim card a won mo blocking no ade ha dwen wo makasa krai ha wo papa esan se telcos operators no wonom na edi wudwuma nti wo mo enanka wo se Ghana for de sobo no ekobo mo na mom enye wo mo National Communications Authority for ena wo se Ghana for ede sobo no ebobo o sa so to so bia ma wo che se se kra na se ne wo mo ti wo Ghana for bi no mo kra ne se obu onom a wa register the sim no wa ye bibia wa link na so wo mo timi block no na wone ne won register na de won link in wo mu nyina ye pe ye frɛ wa beba utimi frɛ obia na afi wo mu bo NCH na National Communications Authority for mo nye na ne aduabro ne ade na wo mbote he se mu asem bi ka mo nka nche telcos for no esa se wo mu National Communications Authority for no wo mu ni wu se esa se wo mu no telcos for no wo mu na MTN for yo mo dia ayi kan say Vodafone wo mu owura Tigo ni ade Tigo wo mo owura wo mo no wo mo ntimi enfa akire enkonko block nkofo a wo mo use sa networks ni nyina da wo mo de na se wo mo ehwe National Communications so enti wo mo ntimi ndi sa adwuma no ti Ghana for so bo bi bo a wo mo fa nkoko bo telcos fo na se wo mo ena operate sa eniema ni nyina da. Well, the directive was that if you have not gone through the full processes, stages, the two-stage process to register, certain sanctions could be applied to you. But in applying the sanctions, it's possible there could be an overreach. In that case, that will not be our instruction that there should be that overreach because we don't control the networks, which is in the private hands of the operator. That is definitely not within the province of NCA because we don't control the network. Abusia eni ayetie ye Director of Legal Affairs National Communications Authority NCA Dr. Poku Edusei enyo mo na ye hwan nyam no mo nya di dwuma no wo wa mo instructions a nko meye mo kura mo di press release baaye said that say mbe free as ya block enyam na mo di press release ni baaye ana telcos for mo de release bi aba so mo be bula call bisem omo kra telcos for no menye shots ade e koso no omo ni je ho obi sam tia ni we ayi Tigo ni de akeka kan ho no Vodafone omo ni gide omo ye ne ho omo ni nje ho na so ma de chiro mo se agomachi omo ni se ana mo tim sa ya kan wo se ye yi for telcos for one direct na one obeye one what one man we tango for sim no tango for sim anya customers na wono wo olusu munu nu mo na mo nsere wo ho na mo de ye busuafo ye to anwumre no se Ahenkan Kasiebo no so akoyanim kan na se no se hanom eye ahenkan adi economy ansa chiri pom ansa Kasiebo de tetrete eso na ye de ani a kire mu ewo eye achem achiase mesino esusu emu eye abuanu electoral area na amane boy ansa aka kire mu se
Owura bi a wadi mfinhyia poli aduasa nwotwe 38 years na so ya senyo no nko a enwemu amakom mienu bi eka ho wonu mu nyina so ya hyehye adaya aya ensu a chese eja enei ebi munya bi num mo kire wonu mo a chese ha dwene abayibo no maden si obetimi aboa eye NGOs fo so kora bo mo maden si obetimi abie ensu dodo na ade ama eye temamfo nya bia no nom no enyakopa ya dom ama de hia no mo eye abuanu eye electoral area fo wonu mo setimi aka eye water project yibia owura ye wadi fishia poli eye aduasa enwatwi woni ne nuanu mienu wonu mo akwa sei eye project no ene ase enya mo ni sembe na mu yei na udi oni maye kwa ma ne so na ye ni yamani boni kwasi ofori amo eye asemi mu enkomo kwasi ofori otimega madwai yeja na apomo akra koko papa ye de nyakopon ase na kwasi dia mesi ewo eye achiase abuanu electoral area yo minya be na medasi in fact finish Facebook live enjani mu krata ni yasamrani a medema no okwa saa dwumadia ya kan wasemu yi akwasidi mu enkyere mu maye no ya tabri dia to abe fontentan ne so etifuani ekobo mu akohoma na so o kire wadwene enso de fa ho kwasi yankọ kwani matene yo se be ma medasi emse isuo ho asema wo kan aye kan MP honorable aye akwasi amua ene Nakopo Otimi ebe MP wo Achianse district ha. Na Achianse amusa juwe ni kadinti. Finish I want you to public question soon no mutu so electoral area metre honorable Abekio our family member another family man our electoral area the show a hospital online na metre matro and it's party eba ebi ko zongo ebi ko hospital ebi ko adoption ebi ko miamia bebre ama yenyanmo aye health center ho na nyi na kaya se nya be mebi na edan no na bibi nti ye de ni no asibe bi kakra na ona no dan no finish if you need to want you I want you to public question soon no mutu so this is the and it down. I am my Robert Abesi Amwa, and any bees I was so, and MP Jenny. The ocean so at you know, I am not some said, yeah. And then and say you know before a swamp. And no one see I know be a swan. A mona and near ocean soon caneno. I think what before. When you be my shed the and then not yet them dia or the other play the between a pumping machine free. I'm not going to see before now my now Obi kind was it over on your school now so I said
anasa opepa na e ba sa no hu se wafom ene de ba sa no em se oye se o de pumping machine san ba betum ene ese wani e kaya ye ntokwa ene ma assembly man ne tim se o nyina se o mo dia se any zongo na omunensu eno enti no kasa tete die abrante na bomodia de asoble de atwitwa tadi na be yi pumping machine ediko na kwasi this ano one mo yi shani pa me ensan omo yi ayo minya be ma be ase assembly man oda no honorable bedio the assembly control a police force ye nyanu ma doctor for eba behwe everybody be anima ankana memofo atime yisu enti me no ka say dey aso police station na ya prayer for pumping machine afa say dey ene emi say adonso abonu electoral area hot here yisu ho be ya mo papa na ba ko na wo ba akire no timamufo na ntimi anchena nkoma police fo nso me be ma me da say ablante no ebaye obaye no in fact say the omukazo mutumi fam ran so mu say no makoro for you finish assembly man nese omo pan na onfa pumping machine na omo she na munye bia in fact omo pleda and assembly man is off it has only wire pumping machine no dey ensure so wire no say the emrane dan omo fento na we su nya MPP na we su nya NDC it has say ensure na down ensure mankwa ensure so yagia omo mo ho nyina anya bia no ma tingi pa the middle class of the about bia maybe chia no pa na o pese obi ka obeban foni ni afi na nsuo so na won nanti akozo kwase no kwa kwa kwasi mayanda se ani adwuma pa ne modin a wo bo e de som eye adehia Ahenkan atiefo ye ne aso awie anwumre yi yan amani boni kwasi ofori ene ko bo nkomo e wo eye achiase abuanu electoral area ensu a esom eye adehia ne mo ho no mo na nipa na ankane wo hweso wo kire se ono na ban ene wo so ye yi na firi so de ya ene additional mo so obem mafia won mo pa ene wode nkrofo mienu aka ne ho na omako twitwa nsuo no humamu se de be ya additional mo no nya nsuo no hey Ghana ye tensem ho na timamufo no me de ba bi me ne mo nya adwo obi a obesa nsuo waba na mahwani din ma ne ko ya gasa mo mfa mo sambo enkeka no na mo mfa mra ncha mo nsam na mo chi nipa ne de akọ ma polisi no se no mfa mra ncha mo nsam emom se ko ba sam de mo sa keka no na se bia mo yam adwesa mo gene nkwa fini nsam dia eno ne yeso de mra ncha mo nsam me wono ko mo jama nipa na oba so de eyesa machine ba be hye na mo ma ne ko sa akwa ne de mentiase o ana polisi ni so yeso so fra ya say ya ma ne fa nhyɛ no ya ma na hye no afa no ho adi akwa na gofu osi ya che wo mo awo se tibi sa ba ko na mo jana ma ne ko na me gene ho amentiase minim die ntia
minim ye ntia muja no ma no koye because I was one so ya che no eripa me nsa na akodi bone ade na ba ko pe na ya che no na ba ko ba anya ono ade no wa pa asem de no wa benum a no ma ja no ma ne ko e woni dia menti ase yo de ne ho baaye no do ne ho baaye so oba be hye o de ba be hye no e wo se ya che ono nso oh some no come police for because I know what police for nsem ti san ko for me nsa we nyina no a police for so o nsa kan wo de mo oh ana mu use strategy bufro yan coin abusua ye kwaye nim na ye kwadi dwane aba adwadifo ma wono mo atem da ene wono mo kire wo madwen ene se ntrofo atwetwe nkomo esa se wo mo kire se ochena yankopon ya adoma ene afi pepepepepe ya atem da adwom ehye na ye ba Jubilee Hospital se wono mo ya yaresa bia wo ma ba wo mo bo ma pomodin sam agya na so pintin na wamo ewo OPD laboratory awodo pharmacy bebi abakwaje aduo antenatal care opemfo wo kwa wo mehwo wo wie so bebi abakwa weyi wo mo ya bi wo theater wo se papa wa Jubilee Hospital ya bi sabe alenge o wo mo ya bi eto nyina da se woto ha wo na de kwa Jubilee Hospital me yidi ama sabe odi anga kwa me yebo anetu ya wo yi se eba na atemda ha na opa sabe bi di akwa obetimda kwa Jubilee Hospital wo meye ti atwono nyina wo mo yebi awo Jubilee Hospital na wono mo awo scan nti awo se wo mo twa scan ne ade a wono mo wo bi pa wo yade na wo yade na nyina da ena ye duro anapa ne nti awo se wo mo ma won kire na waje waduro na wie no wo ma won kire me kire council wo mo council na eduro na waje no num ni yie na onya pomodin mapa Jubilee Hospital be ye ni na bi dia mawo eye clinic wo mo wo bi diabetes and hypertension for mo betimi akwaje mo nnuo no e wo Jubilee Hospital na wakwa sabia na wie na pa baabi akodidi no wo mo canteen wo mo san so insurance wo mesrawo canteen wo mo nye insurance wo enko ye obi die bi ya wakwa ya sabia canteen wo tam health insurance say yes hospital canteen ti no the health insurance no kodidi canteen no upe bi kakra na de akọ no akodidi na waba benum aduro te sa apemfo ne se ma wo SP na wo se udidi kakra entinu na waye na kama na Jubilee Hospital no wono mo atemda aboabo kwantempo no samanta be bia bridge ne wono fra wo mo 0244575799 0244575799 anasa 0241784645 0241784645 ODI Electronics eba no home appliances etiapa na kachi na obenya bi o TV, fridge, deep freezers, gas cookers, blenders, cat washing machine, mobile phones no akade nyina da. ODI Electronics etonton ne papa mu papa. Na nanyema ne boafo, wasanso chese obetimi atwa ne kakra utwa wie ya de wo pe no. O de be hya wonsa. Wo be hu na chi akwan wa tema boabo, oni Ahenkan na fam nyina da. E na wadan ko mfre ne 0550900600 0550900600 Ahenkan Enterprise watonton provisions bia ene nyama hodo bebre na wona so ye wo mo milo ehikire milk solution tape anwa ene nyama bebre books ne pens ne ade ochena nkwada ne bebie school no watonton books nyinada nti uko na so ye obenya bi atode ama nkwada no owo atamda ohye Opportunity Bank ene South Brimwura Bank ne ntembe bia coastal wona ko na behu Ahenkan Enterprise frene 0245447138 0245447138 Jumo Herbal Center so aba na Jumo ba ya no do ode eye enua no na haban eye ni hini ene ne hono no na ede esayade agodo akeka de sia ni ntiri yade malaria no ofabia eboa oye pa ebi eye Jumo Herbal mixture no enu se etimi malaria no sanso na usisi wapa no apaso donku na edodo a anase eye wo ya ne nyina no eye Jumo Herbal mixture afi mana mokwa fichira na mobọ mo nsa no enkrofo de omo eje wono maketua na so mo mamu bi enni enu achi ompa no mposo hunam ne hunam na afi so se typhoid enso so na sabio ewo so a ne nyina no eye Jumo Herbal mixture yafuni yade ayamtuo ene ayamkeka na afi so bema
obema no etimi esori gina ye adwuma sade wo se eye wa bra hu na duane se obema no ye ka bema na se ojo ye se yefra wo kofi men senti wo ne bema da bi ya manu nti me ye bema ye obema mu bema ye eno asem na me kan de se obema no ehunu eye na duane ne ntimi enya se kon komafo agyan na ye ono oba ye pe ha dwene oba so se ahimfi onom so undi woni na ba no ntimi nya akonya no dendan na oba ya womba biemu dia ani awososo ayeka bomoden na pedjumo heba mixture ni bi na ebobo ye de djumo heba capsule so de aba eno eboa mema ni bi no mo moden ewo mpam zoma famu de nyina na so ade a wono mo hwehwe ewade mu anigye eye ba se wanya bi pe na je se de asohye eye aba na chese adwuma na wo bo ni nya ayekwa na mom ka na hunu sem ebia nkoboa no na chese ewo fom nkomoa no me kire eye low sperm count no hawo edunya entibo modern na pejimo heba capsules na bobo oba ne be mai se mu hia wo mpamu a akono no eye mu nyina mu nya ne pepepe ana be ma te de no na oba nam eye mu oba no te de no na be ma enso nam ye mu o se ade de nye de kura no maka kan nye de sa de ne nye de obowa ede o na wo hu akwankyere ni ntira fa dwuma heba capsules na bobo bedi wasem ede amount enam yade awudo ni nyina no eye dwuma heba capsules na wo bobo wo oda mpatamu de eye pharmacy shops awudo won mi nyina no ya tundroi apetimu oda pharmacy ochini ba drugstore always Kofisco Kennedy Drugstore Nana Chumasi LB Amuafo ewo nyina akwa ndroi ya sum ne duduo mu akogu on ma on sabetimi akabie frɛ ewo 0244 043 110 0244 043 110 ana 0201 672 578 0201 672 578 na ema onsa enka Jumo heba eye center wonum enu no ebi na Bempoma Plaza Hotel yada na se esanse wono ene ahoho a wonum ebegya ye ne ebe hwehwe gya ya busuamu dwumade bi ekoso na yeto yansa fra mo ba nyina no eho ene ede wonum komom kodwo omo ho na omo so adi adanse pa se wonum eye biaya omo koye no mo enjoy pa sanso no odane ne patam ya agya so bi epeso odane ho kakra ope environment foforo bi na ohwe se de sebeti a eye Bempoma Plaza Hotel ene odane ni ekire na ye wonum no wi bia da kuku aduane a ope ena wudie adokodoko de no de ope ena wonom de mu odin de mu omre ne nya obenya bi enso eho anopa tututu na ya ma breakfast anokora no yesan enso so ede eye fruit no aka ho eboa wie pa enu achi edan kora du bawuram se wa akwadwo ho no uduam abon say yes empa ai we eye ultramodern one pa sanso na air condition so si so ade biara wo hia biara ewo dan ni mu bia no onsa betimi enso aka ambambo sam de tumuda ye bon wo ban 24 hours ni nyina sa enso so na ewonum sei dum so ni ho dum sie ni ho nana disco eni ho tibi bia gyina so pene wodwane kire mu ewo eye achim oda nkwantanum MTTD kwantempono eso opa MTTD wonom atra ye kasi wonom akakra bi ko wanim a obo se the Church of Pentecost asafo no na esiwei ye ne no na edi animhwe ti bomodefo ni chemo oda nkwantanum the Church of Pentecost asafo no ye ne no na edi animhwe eni die no obuo kwa so frɛ na woni ya twetwe komo agi kyeremu kase no ewo 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118 500 0243 118 500 eno aye Bempoma Plaza Hotel na Ahenkan 3.3 FM twedi ampo basa kwa mi yado madarumo ene asom pempem na abie Kasiebo ene afie adwumadi awodo edi ewo Kasiefide isuo nyina no wonom enso etie eno enti wagyaton de no
Fabedan Ahenkan 93.3 FM adwumadie bia wudie biara wo behia edom na wode aye bia no Fabedan Ahenkan 93.3 FM na fanto enfremam enfredom enfamawo na mehyewo edom ne bebu so amwa kasankasa udwumadie so abe krabehwe free marketing manager ewo 0244 29 0093 0244 29 0093 Afei abusua ya toa Kasiebo no eso. Ejwadi forma wonom wo atam da adwom. Awo Brim Central Municipal Assembly we Poemantemu. Womo di atoso womo kire se. Womo kai aban no. Se edwa na wo besidi ama womo no. Wo body latest nti wonya se wo body latest wo ho no. Na womo di atoso womo kire se. Womo ya demonstration ya sanka. Edwan won besidi ama womo esan se edwan no ehye afi atwamu entina ese yakopon ya adom ochena 13 September 2021 eneja no ehye ebeshi atem da adwom entina yakopon ya adom 13 September 2022 ya da chena ebenada no eno ene ya afi pepepepepepe nti womo kai penifo na ebiom womo di atoto womo kache mampeni na nadodan kwakufu ado ena afe emra sebedwani de ma de sha won ma atem da beto ampeso so ononyafo Alexander Kwesi Akwa ese womra meya dwano mfa ma womo na womo nto aso endi dwano wo ese womo nya womo adwen se womo ba beso afi Central Market ho akobebi foforo Yedi kan aye demonstration dada ene yesa bosume be so na se yenti bibiara ya be san akekan ye ho eti ni ti awom ni se ina de yesa akekan ye ho akai won bio se ochena ne afio ye dware se wonye hwe ma ye wonche baby papa ye pe ne ye wonche baby potin ne ye kwotena ya so menwie kosi se baby so mienu ni awode be ye dwa no wode aye sante sadia edwa ye ti ya ne ye betena ye nkwa baby akosi se wo bebu edwa agum wode chance nje ho a ya betena enchanse na ya ni abra ya boko jan so mi aba ya nya ho na odi eti wa be fontenta no so Facebook ni YouTuber ene da ho ne wono mabobbo ko jan ya wo mani abrede da wo mo yenye dede kotoa wo mani abre papa na wo mo de wadwo mo ho no na wo mama na nso wa wo sa wa afa bi so sa de pie so bi wo mo chese sika no kura na wo mo de ebre wo mo no wo mo nya no ntia se eye aban no sika wo de bre wo se wo mo nyi na wo mo mfa so wo masen kakra wanka ncho wo so yebesia na so mpenefo de sika na bre wo no wo mo ka cho mo se yebesia eti wo mo ntwa nto wo mo ka che mpenefo se sika no wo mo ntwa ne no wo mo twa ne tena Masrock for 20 times. Ebi mo ya 5, ebi ya 10, ebi ya 20. Enti eye 20 million wo de man. And so yanya nti say sika na e buy no. E bro sa say enka say wo man bro 20. 20 na ye nya no. Enye ebi enya bro 100, ebi so enya bi kura. Ebi mpotiti fi ebi enya bi kura. Enti nna so ye pese ye kira won. Ma wo hu say bibiara ye de fi ase no. Enye no ne ye de kwa wie yi. Sika na sam no. Edwa ni say ye na ba ni de be so ya sen. Enti ya dwen say e mana ye di dwa no ye nya baby papa kontra ene ye eti sika no ye ka kira ban say ye
chianne o transo ka ho pese to MP ani DC ana mo meche ska oda ha no me ne ma seye ka ko hi ma nya ska ni bi nipa bebranya bi nso so bebranya bi omoboa bebranya bi omko hwe midi banya bi bebranya bi ti anya bi ska na bi akoche bia omfie sika mra sika no mo che ye no adidi jana mdi kaka ni muna ana nam Abusua na womo san so to aso a womo chasa ensam de ebehyehe womo bu pa esense ananu da nanse ya demonstration ya womo ye ya womo sha set down demonstration ya ne ya wada so womo tisi krom wo piem wo awa assembly wo no wo chese demonstration no penifo chese womo ye NDC fo anase NDC fo hyehye womo chi ana womo ka womo se munye demonstration esense mutinsuom ene awiem wọ́n ṣe sẹ́ wọ́n mú ká tuntun sẹ́ wọ́n mú nyẹ́ NDC fọ́ ẹ̀nà ẹ̀nyẹ́ NDC ní bíyà nso na ẹ̀bẹ̀ kàtìrì wọ́n sẹ́ wọ́n mú nyẹ́ demonstration wọ́n mú nkasa na ehun sẹ́ wọ́n mú ti nsuo mu nyẹ́ ewiem wọ́n mú brẹ́ wọ̀ kwa ano paa enti wọ́n mú demonstration wọ́n mú sanso di atoso bi wọ́n kyẹ́ sẹ́ wọ́n mú ẹ̀yẹ demonstration ní nyina da no wọ́n mú yẹ NPP fọ́ na wọ́n mú kyẹ́ sẹ́ ẹ̀mìrasẹ́ bẹ̀dwẹ́ ni máa de hyẹ wọ́n mú àtẹ́mú dàá bẹ́tọ́ ampẹ́so aso kura mpo no abúlé na wọ́n bá bẹ́ gyina na wọ́n mú kọ́ primaries no wọ́n mú dodoɔ na ɛto aba ɛdema no demonstration na ye wo mo ka se NDC fo na hye ye chi aye demonstration no enye nukura ba akokura nukura bi anim bra MP obaso no ye jegira ha ya ana obasi ye so eni ye campaign edema sa bra no no se ye MPP fo enti ye NDC fo o mo ka sa nukura bi anim na akufo de ni seat ni atemu da akuro ya yatimu imu enti campaign how much more to about the man nam ni saka papa no obeye bibi na odi amaye na se wanya bibi o mo asiso a ya mo no kro no wo be tire radio so e kase wo ye de mo obi na wanya ya na wo ye baifo bi aso ni wona ma oto aba ade mani papa si ya ni hia ya wo kokro be tire ya de to aba ya fa to aba fa mo no mo ndi ye na ya so ya mra na minya na tie se demonstration na ya kwa no ya pa chaw abacha bi ani ba bia ya pa chaw ya pa bia chaw ya pa bia chaw e ti so ma fa ni ama tuna kwa so enya ni omu ba huni onu podo nya na tufu abo baby ampi ya de sikai asano pia water tear gas amu de bolo na podo ya nya ohye eti so pa de kokwa ya ba ti da brama haba ni ade achi abusua emana ni abreba baba ni ayetie yei eye adwadifo a wanomo ewo atamda adwom ye hye yankopon ya adom be datena ene afe pepepepepe ewo Brim Central Municipal Assembly atamda ene ni kropon poemantem ene butu abusuafo amanfo adwenkyerɛ ne yɛde to akasɛbɔ no so ɛde ama ɛyɛ mo na weedi ne de aba wɔse yɛfrɛ no survivor na wɔse no kwasɛm no sɛ amanfo bi nim tirimɔden sɛ bitimamfo no bi tirimɔden papa na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛde wɔn fa amrakwan so na mpo afiase a ɛwɔ sɛ yɛde wɔn ɛkɔ asɛm a wɔkan ne wɔkyerɛ mu sɛ deɛ asi ɛwɔ ɛyɛ akyease no ɛyɛ abuanu ɛhɔ no electoral area hɔ no no wɔsɛ ha adwene paa sɛ nsu a ɛsoma yɛ ade hyɛ no mu nyina wɔn pɛtɛm na nipa baakofoɔ timi sɛ matwitwa nhoma mu wɔsɛ adwene wɔn nte ase nti wakyea ɛyɛ ne nua abobo yaa mu anoma enso so ewa ha na mayate we so kyerɛ sɛ Ahenkan you are too much mo ba moten wa poemantem ya nem de mo sɛ so eni hɔ no mo na mom chia ɛyɛ Okran family no emfa emamme na ye de enjoy kasebo no na ebia so edidem kama sinya kopɔ chia we ye bo Samuel KKB na wode so efri ba ye Ankoma Foster enso so ɛhyɛ ɛyɛ achima yire bi na ochemu sɛ ɛyɛ na ha adwene o sɛ yɛ ne ayedi ekuro na so nkrofo bi fra moman so ba begye oman na aba so be yɛ nneoma ensem fata nneoma ayɛ timamfo yɛ ntimi enye na omo ɛyɛ yɛ 2 gallon sei na we so kura yɛ so ono so wiawia nneoma ne ade wɔ sɛ ha adwene tipanyfo nhwɛ no mamamra no enya adwuma yate we sɛ ɛyɛ achimodan adwadifo no omu hia pa se onomo kasa omudi kasa sanse enoma ha pa boshe na aban ne hye no wo se achedudu afe pepepe ni nyambo okene na empoyemfa asokora mbo fom se efri dwumadi na se a wo se eya na ha dwen yankoi na Facebook ne yebe boso nti udi a no waje so presence a anasa sa
enti we no na ekuamu abo attend aba odi fiable kuma central enkramopune mantem kokowura aba eso de aba wasi o request Kwame Eugene nenyum no confusion de ama NCA impenifoni nada ankuma first time so de aba odi fi achima yirebi ana eba ye afe na ekuamu abo aten ablekuma central krona ono so esanso de aba Facebook enti ya de besia na afe ya sorry so enwumre ya boafo kwabena akimbe so bua de hye Goliath wona boa ye ebobo ani nyina da edema ya Kwame Asantena na atopan nya fedi agro akokwa so de hye benkum ni fa atopan he se Charles Masbe ono so de kwa be funtintan so Bilima na ye technician on duty news team nyina da etachire akenkan fa wote yenka me akusua adepa Dumas mene adwen pa hene Kofi Mensa adwene papa na papa endi wani mukan Kasiebo na si yesi atia mu pi yama mo ne tie adwumayfo me mamo